Glede na to, da imaš OC, a se to šteje kot intelektualna lastnina in kako se sploh bojuješ z... Oziroma, pri gače je tako, da ti narediš svoj vsi, to je tvoja persona v igri, ampak it's not exactly yours, ker je še vedno copyrighted so stvari. Od originalnega kreatorja Lumiel, I think that's his name. Torej, vsi OC in tako naprej, vsak dizajn, ki je narejen v tem programu, je last podjetja, ki je ustvaril program. Ja, ni tehnično yours, je njihov, tako da tržiti s tem naj bi glih moral, zaradi tega. Pač tako gledala sem nazadnje tudi, ena punca si je naredila svoj merch, ko je postala poznala in sem little bit bila tak, I mean, I know you added it and all, da je malo drugačna pozicija, ampak did you have permission for that though? So you don't get in trouble. In sem bila tak, should I tell her, should I ask her? Ker eni dobivajo permission. So any famous gacha tuberi, ko imajo permission, da lahko. Make sense, ker je tudi promo potem. Ja, se je promo za igre. Tako da je odvisno kaj. Vem, da je že enkrat bilo, ko so dali v Google Play neki mod za gacha, jih je originalni kreator kontaktiral, hey, take it out of the Google Play, ker copyright ne moreš. Zato sem pol prestopila tudi iz gacha. Marko, da gledam tule z roko, tak... I'm like, every time she mentions gacha tuber, I'm like, there is another layer. Ta rabbit hole gre, kako daleč gre tubing. Like,